Mesec avgust na teritoriji opštine Voždovac obeležit će manifestacija Dani Voždovca koja je sportskog karaktera. Konkretno radi se o tome da će svi mališani koji su ostali u Beogradu ovog leta biti u prilici da besplatno treniraju u svim klubovima sa teritorije opštine Voždovac. Dakle, svi oni koji imaju talenat za različite vrste sportova moći će da dobiju priliku u voždovačkim sportskim klubovima. U narednim minutima objasnit ćemo vam i na koji način možete da se vi, poštovani roditelji, aktivirate, da kontaktirate određene klubove gde bi vaša deca koja posjeduje određeni talenat za određeni sport, na kraju krajeva stručnjaci su ti koji će prepoznati koliko su oni talentovani, imati priliku da besplatno treniraju, kao što rekoh, celog meseca. I evo sada konkretnu priču počinjemo sa tekvondo klubovima Beograd i Banjica. A jedan od trenera ova dva kluba je Aleksandar Milić, moj prvi gost. Nekako u poslednje vreme je logično da počnemo sa tekvondom, pošto je tekvondo sport koji je u ekspanziji i koji nam je donao mnogo radosti, naravno pre svega zbog velikog uspeha Milice Mandić. Neko od mališana koji će u mesecu avgustu trenirati u tekvondo klubu možda će u narednim godinama takođe beležiti dobre rezultate. Evo ovako, ajde da predstavimo klub na početku, pa ćemo onda pričati više i o načinu kako mogu da stupe u kontakt sa vama. Naravno, zadovoljstvo nam je što smo podržali ovu akciju Gradske opštine Voždovac. Tu smo uvijek da se odazovemo posebno za ovakve akcije koje su, da kažemo, više humanitarnog karaktera. Tekvondo je u zaista velikoj ekspanziji, olimpijski je sport. Milica Mandić je verovatno najzaslužnija za toliku popularnost sporta. Tekvondo klub Beograd i tekvondo klub Banjica su klubovi koji postoje oko 20 godina. Glavna dva trenera su braća Ljubiša i Nebojša Rakić, koji su i treneri reprezentacije, selektori i ranije su se i takmičili. Mi smo inače bacili akcenat dosta na rad sa najmlađim uzrasnim kategorijama. Tekvondo je takav sport koji mogu da treniraju i dečaci i devojčice. Za devojčice je jako bitno da uopšte ne gube na nekoj svojoj ženstvenosti trenirajući sport, jako je borilački. Bukvalno možemo reći da je kao da je i bazni sport, jer se dosta radi na motorici, na razgibanosti, stalno su deca u pokretu. Tako da, eto, još jednom mogu samo da kažem da nam je zaista zadovoljstvo što smo deo ove akcije. Zadovoljstvo nam je da ugostimo što veći broj mališana i malo starijih, naravno, u prostorijama našeg kluba koje se nalaze u ulici Vojvode Stepe 184. Treninzi se održavaju svakog ponedeljka, srede i petka od 18 do 20 sati. Neka mlađa uzrasna kategorija, recimo od 5 do 7 godina, je od 18 do 19, a ovi stariji od 19 do 20. Biće nam izuzetno zadovoljstvo da ugostimo što više mališana i dečaka i devojčica i naravno da neko od njih kasnije krene nekim stazama Milice Mandić ili nekih tih ozbiljnih takmičara, naravno. Dobro, gledalci će vidjeti u dnu ekrana, ali ajde da kažemo koji je to kontakt telefon, kako mogu da vas obrati ili putem elektronske pošte? Da, kontakt telefon je Danijela Rakić 060 011 5202. Telefon će biti dostupan uvek i evo može moj broj telefona 063 80 90 103. I svi zainteresovani mogu da se jave, naravno, i da nama će biti stvarno, eto, opet ponavljam, veliko zadovoljstvo da ugostimo što više mališana i njihovih roditelja. I imamo, naravno, u klubu i sada jednog ozbiljnog takmičara, on je formaš. Forme bi trebale od 2020. da postanu isto deo olimpijske familije, u stvari kao neka olimpijska disciplina. Naš član i isto jedan od trenera, Miloš Petković, je osvajač bronzane medalje na poslednjem evropskom prvenstvu u formama i nadamo se, naravno, da će on postizati još i bolje uspehe, pošto je mlad momak i onako je zaista pravi primer i kako se treba ponašati u sportu i kakav treba biti takmičar. Jedan od najpopularnijih ekipnih sportova svakako je rukomet i mesec avgust će biti mesec besplatnog rukometa na Voždovcu. Sada vam predstavljamo dva kluba, u pitanju su rukometni klub Sportski centar Voždovac na Banjici, radi se o klubu koji je muški rukometni klub, Saša Kandić je moj prvi sagovornik i Milan Anđelković ispred ženskog rukometnog kluba Voždovac je takođe naš gost. Saša, rekli smo u najavi da je ovo mesec koji prestoji, dakle mesec besplatnog rukometa na teritoriji opštine Voždovac. Kako vas mogu da kontaktiraju?
Pa mogu da vas kontaktiraju svaki dan na recepciji, imajući biti informacije preko telefona 063 206464 i 063 260 Svi dečaci od 9 do 14 godina koji su zainteresovani mogu da dođu u hram rukometa na Banjicu, gde mi inače treniramo svakodnevno i to nam je jednostavna baza. Jel postoji nešto što je karakteristično za rukomet kao sport kada je u pitanju godište, neko polazno? Pa jest. Kad je bilo najbolje da počne? Pa realno, to negdje 4-5 razred, sad se malo spuštaju neke granice, ali mislite realno da pre 4. razreda deca ne bi trebalo da dolaze na rukomet, po meni, mislim, sad se nešto kao pomerali, suštini tako te 4. razred. Mi smo stacionirani na Banjici, sigurno imamo najbolji uslov u Beogradu, 150 dečaka trenira kod nas, ima 11 selekcija. Volio bi da sva deca koja žive na Voždovcu dođu kod nas, pogledaju, jer oni u avgustu će imati ovaj besplatan, što je opština jako dobro organizovala. A inače, pravilo našeg kluba da je prvi mesec uvijek besplatan, tako da i u septembru mogu da nastave, jer ovo je znači akcija opštine Voždovac, koju smo mi podržali izvanredna akcija, a u septembru mogu da nastave, jer je po klubsko pravilo da je prvi mesec besplatan. Znači, faktički da će moći 2 meseca da budu angažovani sportski i plus smo mi spremili neke poklončiće, vidjet ćemo neke kačkete, neke diplome i tako ćemo se potruditi da im bude što zabavnije, jer to je jednostavno da se upoznaju sa osnovama rukometa i osnovno sport, jer rukomet je jedan zahtevan, jedan ozbiljan sport koji zahteva, čovjek mora biti desnobojac da se bavi ovim sportom, tako da strašno bih volao da i deca koji nikad nisu imali tu sreću da se bave rukom i da dođu. Da, mesec avgust je svakako prilika. Ista priča je naravno i kad je ženski rukometni klub Voždovac u pitanju. Milan Anđelković je naš gost, ne prvi put na SOS kanalu. Pričali smo o ženskom rukometnom klubu Voždovac i ranije, a sada konkretno o ovoj akciji koja predstoji. Pa što se tiče same akcije, mi smo ponosni što smo uopšte deo ove priče i što opština Voždovac je uradila tako da ova deca mogu da treniraju. A što se tiče samog rukometnog kluba Voždovac ženskog, znači to je klub koji ima tradiciju i sami pravi Voždovčani znaju da ženski rukometni klub stoji kao ikona tog sporta ženskog na Voždovcu. Što se tiče nas, mi trenutno prva ekipa se takmiči u prvoj ligi, ali onaj akcent koji je najbitniji, ono što krasi Voždovac, jeste su ta deca, te dečje kategorije gde Voždovac uvijek ima jako dobre rezultate. Što se tiče akcije opštine Voždovac, mi smo pripremili termine u sportskom centru Šumice od 11 do 12 časova, ponedeljkom, sredom i petkom. Kontakt telefon bi bio 06 3184 9684, trener Milan Anđelković i na nama trener je samo da radimo i da nastavimo neku tradiciju Voždovca koja postoji već duži niz godina. Dakle, znamo što je rukomet bio prethodnih decenija u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji. Dame su beležile u poslednjih godina jako dobre rezultate i muškarci, treba to reći, naravno, na Evropskom prvenstvu, čiji je domaćin bila Srbija, međutim, nakon toga nešto slabiji rezultati. Naravno, uvek je baza u onim najmlađima i želja da se iz ove masovnosti, ja se nadam, stvori neki kvalitet i da u mesecu avgustu dosta mališana, dečaka i devojčica budu prisutni na tim prvim treninzima, a vi ćete znati da procenite ko je tu talentovan. Sigurno, pa evo i ženski rukometni klub Voždovac i muški rukometni klub Voždovac u svim kategorijama ima po neku reprezentativca, trenutno 2 juniorske ima, ženski klub naš ima kapitena reprezentacije Vladimira Cuparu i kadetskog Vorkapića, tako da apsolutno ćemo probati da pomognemo i da svako dete uputimo, ako nije za naš sport, da probamo na neki drugi sport, ali jednostavno treba da proba svako dete da vidi šta sve može da doživi u ovom našem sportu. Sama akcija za decu je pre svega dobra. Znači, sada izabrati sport stvarno zavisi od roditelja, ali dati šansu deci tih mesec dana da se dete uputi i ostvari i sam sebe pronađe, to je najbitnije. Znači, najbitnije je taj prostor gde bi dete moglo da nastavi dalje. Tako da mi je jedna izuzetna akcija opštine Voždovac i stvarno svi Voždovčani treba da, i svi klubovi Voždovca treba da učestvuju tamo. Važno je naravno pre svega baviti se sportom, a rukomet je svakako jedan od sportova koji može doprineti vašem telesnom razvoju i takako jedna lepa, dinamična igra, a rekao smo da je na teritoriji opštine Voždovac rukomet sport sa velikom tradicijom, pa iskoristite priliku u avgustu mesecu, dođite i upoznajte se sa ovom sportskom disciplinom.
Voždovčani se ponose fudbalskim klubom Voždovac, njihovim dobrim rezultatima, naročito stadionom fudbalskog kluba koji se nalazi na krovu tržnog centra i jedan je zaista od retkih objekata ovakve vrste, ne samo na Balkanu, ne samo u Evropi, već i globalno. Naš gost je Darko Ristić, PR fudbalskog kluba Voždovac, koji će otvoriti svoje vrata mališanima, potencijalnim budućim fudbalerima u mesecu avgustu, koji će imati priliku da treniraju na krovu tržnog centra. Dobar dan svima, htio bih se zahvalim prvo opštini Voždovac što je ovako organizuje ovakvu neku manifestaciju, gde se Voždovac naravno zajedno sa mnom vrlo rado odaziva, čak i sami organizujemo ovakve humanitarne akcije, tako da što se tiče avgusta, sportskog avgusta, bit će nam velika čast i zadovoljstvo što ćemo dečicu ugostiti na samom krovu tržnog centra stadion. Treninzi će biti vjerojatno 3-4 puta nedeljno, to će držati 2 trenera veoma kvalifikovana fudbalskog kluba Voždovac. Imena i prezimena ćete vidjeti na samom dnu ekrana televizije, kao i kontakt telefoni. Dobro, znamo da je Voždovac superligaš, koji je prolećni deo šampionata odigrao zaista sjajno, beležio niz pobjeda na svom terenu, ja ne znam da li je jedan poraz, čini mi se pretrpen. U prolećnom delu? U prolećnom delu. Ja mislim jedan, bili smo treći na tabeli. Da, gledano kao domaćini, da, izuzetni i verovatno i u nastavku sezone, u novoj sezoni se očekuje sličan uspeh. Dosta igrača je otišlo, očekuju se neka zvučna pojačanja. Najveće pojačanje je ostanak Zorana Milinkovića na klupi. Upravo tako. Ambicije fudbalskog kluba Voždovca su veoma skočile, tako da nadamo se svi u klubu da ćemo možda dogodine čak igrati Evropu. Kao što ulažemo naravno i u omladinsku školu, da već sad imamo preko 300 dece, tako da stvarno možemo se pohvaliti sad veoma ozbiljan klub. Ali taj broj mališana može da se poveća, naravno. Hvala Bogu. Ukoliko neko pokaže naročiti talenat na tim treninzima koji će biti u mesecu avgustu, sigurno će ostati u klubu. Darko, hvala ti na gostovanju. Hvala mama, bilo mi je čast. Želim ti da Voždovac u narednoj sezoni nesumnjivo to obeleži i dalje uspešne rezultate, a mi ćemo svakako tokom sezone imati o čemu da pričamo. Naravno, hvala puno. Narednu priču objedinit ćemo, govorit ćemo o 3 sporta, o atletici, o košarci i o odbojci. Sa nama su trener u atletskom klubu Voždovac Danijel Jahić, Nemanja Nićiforović je trener u odbojkaškom klubu, a iako naš treći sagovornik koji je trebao tu da bude sa nama nije prisutan, dotaći ćemo se i košarki i načina na koji mogu najmlađi da se bave i ovom sjajnom sportskom disciplinom. Danijele, evo da krenemo od vas. Atletika je sport koji je poslednjih godina itekako u žiži, znamo dobro zbog Ivane Španović, Asmira Kolašinca, Emira Bekrića, i to je sigurno motiv mnogim mališanima da se bave ovim sportom. Atletika je kraljica igara, to nije bez razloga. Tako najstariji sport još iz vremena drevne antičke Grčke, koji se u našoj zemlji itekako ima čime ponositi zaista velikim rezultatima, i ti si sam rekorder u skoku dalje, olimpijski reprezentativac i ima šta da preneseš budućim atletičarima. Pa sigurno da naš klub treninge će voditi bivši reprezentativci, bivši olimpijski reprezentativci, a šef stručnog štaba, kažem, je naš proslavni trener i moj otac Jovan Jahić, tako da ćemo sigurno imati šta da prenesemo mladima koji se odluče da nas posete od 1. augusta gde se bave atletikom. Dobro, vi u vašem klubu imate dobre rezultate, nedavno su i mlađi seniori koji su šampioni države, ali tako u skoku... Zorana Buklić i Marko Radisavljević. U skoku dalje, skoku u vis. Da, Atletski klub Voždovac je uz pomoć... Bili su gosti opštine Voždovac, tako? Atletski klub Voždovac je uz pomoć opštine Voždovac organizovao to prvenstvo Srbije za mlađe seniore. Bili smo povodom tih uspeha smo bili gosti opštine Voždovac na prijemu, tako imamo neku baš dobru saradnju sa opštinom Voždovac i prepoznali smo i ovu akciju, humanu, pre svega akciju opštine Voždovac, i priključili se, otvorili vrata svog kluba i da ćemo svoje znanje uložiti za najmlađe stanovnike opštine Voždovac. Apsolutno. Gde će se trenirati, kako mogu da vas kontaktiraju? Trenirat će se u objektu Miračkoj 5, tu ćemo zakazati prvi trening 2. augusta, subotu, bit će obavešteni roditelji. Kontakt telefon je
moj telefon 066-924-504, Nenad Milošević 06066387330 ili putem e-mail adrese atletskiklubvoždovac@gmail.com. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, kada je atletika u pitanju, na koji način mogu mališani da kontaktiraju ljude iz ovog kluba i da počnu sa treninzima. Nemanja Nićiforović je trener u odbojkaškom klubu Voždovac. Pričati o srpskoj odbojci i trošiti reči nema potrebe. Znamo kakve rezultate su beležili naši odbojkaši i naše odbojkašice prethodnih godina. Iz godine u godinu javlja se veliki broj talentovanih klinaca koji sa uspehom nastavljaju tamo gde su oni stariji prethodno stali. I evo prilike da i u ovom mesecu avgustu mnogi koji imaju potencijal i koji su nadareni za ovu sportsku igru da to pokažu u vašem klubu. Da, pa pre svega bih želeo da pohvalim ovu akciju koja je organizovana i da izrazim našu zahvalnost ispred kluba što smo dobili priliku da u njemu učestvujemo i nadam se da će u narednim godinama isto postati i tradicija. A naš je zadatak da pružimo priliku svoj deci, svim osnovcima sa teritorije opštine Voždovac, da dođu, da se sa nama druže, da uz malo zabave, malo više rada pokušaju da naprave prve sportske korake ili ona deca koja se već bave sportom da svoje znanje unaprede. Je li ima nekih ograničenja kada je godište u pitanju? Postoji li neka starosna granica od koje treba krenuti ili... Trenirat ćemo sa svom decom od 1. do 8. razreda, s tim što moram da napomenem da će sva deca biti raspoređena po grupama u skladu sa svojim mogućnostima, polom i godištem. Dobro, ono što sam pitao Danijela, pitam i tebe, kontakt, telefon, elektronska pošta, kako mogu da vam se jave? Zainteresovani mogu da nas kontaktiraju direktno. Moj telefon 063-8543-760. Dobro, sada, evo, da ne ostanemo dužni i onima koji žele da probaju da se okušaju u košarci, pošto nemamo... Marko trenutno nije u mogućnosti da bude sa nama. Ja ću reći njegov telefon, Marko Radosavljević, 060-001-3754. E-mail adresa je ista za sve tri sekcije, atletskiklubvoždovac@gmail.com. Dobro, mislim da smo rekli ono što je najbitnije, a mislim da su dobili dovoljne informacije svi oni koji žele da se... Atletika je bazični sport, može da bude rasadnik i dobra baza za sve ostale sportove. Atletika je jedan od retkih sportova gde može svaki, da li je dečak ili dvojčica nizak, visok, bilo koje građe, bilo koje težine, za svakog postoji disciplina, da li ako je snažan može da baca, ako je sporiji može da trči duge pruge, ako je eksplozivan može da skače ili da trči sprint, tako da za svaki morfološki tip imamo disciplinu. Upravo tako, znači svako će pronaći sebe u nekoj disciplina na kraju krajeva i ako ne nastavi ozbiljnije da se bavi atletikom, to će mu biti dobra baza za bavljanje nekim drugim sportovima u sticanju neophodne fizičke kondicije. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, ponovo ponavljam, dakle, imate priliku da kontaktirate klubove gde želite da vašu decu prijavite na treninge do kraja jula, do 31. jula, posle toga kreću ti treninzi i taj mesec avgust koji će zaista biti prilika za sve da se oprobaju u nekom od sportova, može to da bude atletika, košarka, odbojka ili neki drugi sport, nebitno je, bitno je da se bave sportom. Predstavili smo vam trenera, a sad razgovaramo sa dve mlade takmičarke iz softball kluba Wild Cats, na srpskom bi to bilo divlje mačke. Selena Tanasijević i Kristina Mančić, vrlo uspešne u sportu kojim se bave, a prilika je da pozovu i neke nove drugarice, da i one im se pridruže i da se bave softballom. Selena je nešto starija, pa ćemo početi sa njom razgovor i pitati je zašto se opredelila za ovaj sport i šta je to što softball čini tako posebnim. Pa ovako, pre svega ja sam to počela treniram zato što je bilo neobično i mnogo malo je devojaka trenirala i prosto je to i vremenom se javila ta neka ljubav za sportom, tako da ja pozivam ne drugarice, već i drugare. Drugare, naravno. Znači, pošto imamo i softball, to je softball i bejsbol klub. Moja Hristina, ona je u kadetskoj bejsbol reprezentaciji
I pozivam sve da nam se pridruže ovoj velikoj akciji i nama je mnogo drago što smo u okviru svega toga. Dobro, Hristina Mančić je reprezentativka, kao što je Selena rekla. Ovde vidimo lopticu i za softbol i za bejsbol. To je neka suštinska razlika između ova dva sporta i razlika je u palici, je li tako, Hristina? A evo, pa reci nam ti, zašto bejsbol? Pa isto neobično je i to... Sport u kome si se ti pronašla svakako? Da. A u nekom razgovoru, pre ovog zvaničnog razgovora, rekla si mi da se dugo godina bavila folklorom. Da. Trenirala si i tekvondo, ali teško je bilo sve to uskladiti i sada je bejsbol... Sam odlučila da treniram softball i bejsbol. Softball i bejsbol sada imaju prioritet. Dobro, ja ću vas sad zamoliti da se obratite našim gledalcima na koji način mogu da kontaktiraju vaš klub. Eto, očekujemo da u mesecu avgustu se jedan broj mališana, dečaka i devojčica opredeli i za softball i za bejsbol. Evo, Selena, reci nam koji je to telefon na koji oni mogu da nam se jave. Pa ovako, sve vreme će vam biti dostupna naša trener Jelena Cvetković i njen broj je 062 166 9789 i možete nas naći na Facebooku koji svi koriste, Wildcat Serbia Belgrade i isto tu će biti dosta informacija oko ove akcije i mi rado pozivamo sve devojčice i dečake od 4. do 8. razreda da nam se pridruže. Sada vam predstavljamo biciklistički klub Voždovac. Naša sagovornica je Marina Miladinović, sekretar kluba. Vaš klub se pridružio ostalim klubima sa teritorije opštine i otvorit će svoja vrata tokom avgusta svim dečacima i devojčicama koji požele da se okušaju u biciklizmu. Ajde malo da predstavimo klub, gde trenirate, koliko postojite. Ja samo da se izvinim, biciklistički klub Avalski Soko, Beograd. Ja se izvinjam, ja sam po inerciji rekao Voždovac. Nije problem. Klub postoji već 6. godina, trenutno su nam prostorije na autokomandi Triše Keclerovića 27. Za ovu akciju besplatnog avgusta na Voždovcu planirano je da treninzi budu održani na polju, u Šumicama, iznad Doma zdravlja na terenima. Naglasila bi da uzrast nije ograničen dece. Za one koje ne znaju da voze bicikle, organizovat ćemo školu biciklizma, za one koje znaju i koji žele da se uprobaju, donećemo i naše te trenažne valjke, mogu da se uprobaju u Šumicama, u mountain bike-u, znači otvoreni smo za sve. Na kraju ćemo organizovati neko takmičenje, poligone, puževe, trku puževa, tako da nadam se da će biti zanimljivo. Vi inače ponedeljkom i sredom na Adi Ciganli, ali tako imate besplatne časove, da kažem treninge, školu biciklizma, eto, može to ako najbolje reći, a razlika je ta što će sada biti praktično svaki dan besplatan. Tako je, znači ponedeljkom i sredom smo na Adi Ciganli, tamo je škola biciklizma, trenutno ima 30 dece, malo nas je vreme nije poslužilo, ali nadamo se da će do kraja avgusta biti bolje. Tamo da pozovemo svu decu, naravno i tamo da dođu, tamo ne moraju da donose svoje bicikle, jedino što bi naglasili da ostalim radnim danima, kada budemo s opštinom Voždovac radili, trebali bi deca da donesu svoje bicikle, jer nismo u mogućnosti toliko bicikala da obezbedimo za svu decu. Ono što je najbitnije, naravno, kako mogu da vas kontaktiraju? Naravno, kontakt telefon moj, Marina Miladinović, 063-2564-901 i Branislav Miladinović, 063-324-995. Naravno i Facebook stranica Biciklistički klub Avalski Soko, na kojoj već stavljamo slike sa Ade, sa škole biciklizma i stavljat ćemo isto i sa sportskih avgusta na Voždovcu, tako će svi moći i tamo čak naravno da se prijave ako žele preko Facebook stranice. Hvala ti Marina, evo predstavili smo malo klub u najkraćem, a oni koji žele da se bliže upoznaju i sa klubom i sa biciklizmom imaju priliku da se u mesecu avgustu okušaju u ovom sportu, eto u lepezi sportova da izaberu biciklizam koji je svakako vrlo atraktivan, dinamičan na kraju krajeva i vrlo rasprostranjen, pošto se većina nas rekreativno bavi biciklizmom, pa zašto ne unaprediti svoje znanje u biciklističkom klubu Avalski Soko. I ako mogu samo da dodam, radimo isključivo sa mladim kategorijama i već drugu godinu za redom imamo državnog prvaka
u kategoriji ispod 13 godina, poletarca Teodora Bajevića Stankovića, tako da... Razlog više da vam se Tako obrati. je. Hvala još jednom, Marina, eto čuli ste moguće da će Hvala. biti još šampiona u Avalskom Tako je. Sokolu, ako u avgustu mesecu bude dovoljan broj polaznika. Dođo smo i do najvažnije sporedne stvari na svetu. Predstavljamo dva fudbalska kluba, fudbalski klub Mondijal i fudbalski klub Minel. Sa nama su Dušan Đukić ispred fudbalskog kluba Minel i Marko Milić ispred fudbalskog kluba Mondijal. Vi niste svakako razmišljali da se odazovete ovoj akciji i pružite priliku dečacima pa i devojčicama da probaju u mesecu avgustu da vide imaju li talenta i koliko posjeduju talenta za fudbal, a vi će tu biti svakako da ih usmerite i da napravite tu selekciju onih koji stvarno pokazuju izvestne kvalitete da se bave fudbalskom igrom. Evo, Dušane, da počnemo od tebe, fudbalski klub Minel, pretpostavljam mlad sportski kolektiv. Ne, baš naprotiv. Fudbalski klub Minel je iz Ripnja i postoji već 58 godina. Eto, to je baš... U posljednjih, recimo, nekih 10 godina isključivo poklanja pažnju mlađim kategorijama. S obzirom na našu lokaciju u Ripnju, znači mi smo bazirani prvenstveno na decu podavalskih naselja i ovom prilikom dajem akcenat na tu decu sa naše opštine da nam se priključe u ovoj akciji sa koja nam je zadovoljstvo da smo uopšte pozvani strane opštine Voždovac i kojom ćemo naravno uz pomoć njenu izlaziti u susret za sve moguće manifestacije. Znači poželjam i dečake i devojčice podavalskih naselja da nam se priključe u okviru sportskog avgusta. Da, rekao koji baš je impozantan taj podatak da vaš klub ima takvu tradiciju i takvu istoriju. Pretpostavljam da će najveći broj mališana biti sa teritorije Ripnja, ali pošto je ovo akcija na teritoriji cele opštine, zašto ne i neko iz nekih delova opštine koji su malo dalje od vas da se priključi, a način da to učine je da vas kontaktiraju na broj telefona koji je sledeći. Broj telefona je 063 73 92 463. Kontakt osoba sam ja, znači trener Dule, slobodno tako mogu da zovu i takođe mogu nas kontaktirati putem našeg maila fskminel.ripanj@gmail.com gde ćemo prihvatiti naravno svaku prijavu i svi će dobiti šansu, nebitno da li su dečaci, da li su devojčice, koliko imaju godina, koji su razred, da pokušaju da se oprobaju u fudbalu u našem klubu. Evo, čuli ste, poštovani gledaoci, Dušan Đukić, dakle, trener u fudbalskom klubu Minel, vam stoji na raspolaganju, kao i Marko Milić ispred fudbalskog kluba Mondijal, koji mislim da jeste mlađi, znatno od fudbalskog kluba Minel, pa reci nam, Marko, nešto više o tom vašem sportskom klubu. Fudbalski klub Mondijal postoji od 2000. godine, osnivači su Igor i Vlada Janković. Pre svega bavimo se uzrastom od 5 do 12 godina. Pripadamo bazičnom sportu, odnosno bazičnom fudbalu i ne vršimo selektiranje dece, tako da deca i koja posjeduju kvalitet i koja ne posjeduju kvalitet mogu trenirati uz stručan nadzor trenera. Gde se trenira? Trenirat će se u Jajincima, balonu Arena Pilares, ulica Pavla Labata broj 1. Kontakt telefon je 063 107 44 79. Imate takmičenja, pretpostavljam, za tu uzrasnu kategoriju, to jest te kategorije dečaka i devojčica koje trenirate na teritoriji Beograda, je li postoji neko takmičenje na nekom širom nivou na teritoriji Republike? Takmičimo se u Mini Maxi ligi, jedni smo od osnivača Mini Maxi lige i u Fair Play ligi. Tako da sa uspehom se takmičimo i od osnivanja do dana današnjeg kroz školu je prodefilovalo oko 1000 mališana i možemo se pohvaliti da imamo i vrhunske sportiste koji se takmiče i u seriji A i u Bundesligi, poput Miloša Jojića, Krnete, Petra Golubovića i ostalih, da se ne naljute neki ako ih nisam spomenuo. I ovo što si pomenuo je sasvim dovoljan poziv da se mnogi priključe vašem klubu, kao i fudbalskom klubu Minel koji
već 58 godina tako egzistira, a dovoljan je broj sigurno zainteresovanih, pa će biti mesta u oba kluba za sve one koji žele da probaju da se okušaju u fudbalu. Ja želim da ovaj mesec avgust zaista bude obeležen tom masovnošću, da mnogo mališana se bavi sportom, pre svega ne mora to da bude fudbal. Vi ste tu da im otvorite vrata i pružite priliku da se okušaju u fudbalu, ali mislim da ono što je suština i što je najbitnije da se deca bave sportom. Tako je, znači mi iz tog razloga smo i prihvatili velikodušnu ovu akciju koju nam je ponudila opština Voždovac i naravno da smo jedni od tih koji će uvek podržati akcije sličnog karaktera da se što više dece aktivira kroz sportske aktivnosti. Poštovani gledalci, bili su to Dušan Đukić i Marko Milić ispred fudbalskih klubova Minel i fudbalskog kluba Mondijal. Čuli ste, videli ste i na ekranu na koji način možete da kontaktirate naše goste i generalno sve one koji su bili naši gosti danas. Ovo nije kraj, nastavljamo i priču, još ćemo predstaviti jedan sportski kolektiv, ali ono što najbitnije je da se bavite sportom, pa koji će sport biti u pitanju, to vi odlučite. Rekoh malo čas još jedan sportski klub, još dva sportska kluba smo ugostili danas. Praktično svi su izrazili želju da budu domaćini mališanima u mesecu avgustu. Svi klubovi sa teritorije opštine Voždovac, naravno nisu svi naši gosti danas, ali jeste Anja Okuka ispred judo kluba Voždovac. Judo sport sa velikom tradicijom, istočnjačka drevna veština koja i u Srbiji ima i takako velike uspehe. Znamo da smo imali mnogo osvajača medalja i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Pretpostavljam da imate dovoljan broj polaznika već sada koji se bave judom, a nadamo se će biti više nakon avgusta. Tako je, ove godine moramo da se pohvalimo i nekim uspesima poput državne medalje, odnosno zlatne medalje Marka Trifunovića u kategoriji starijih pionira, takođe i njegovog uspeha na balkanskom prvenstvu vice šampion Balkana i Dunje Mirkov koja je takođe bila prvakinja države, ali u mlađoj kategoriji za mlađe pionirke. Tako da u svakoj kategoriji praktično imate šampiona. Da, tako da. Kako mogu da vas kontaktiraju, na koji broj telefona? Na broj telefona 063-824-2186 i naravno da dođu lično u Sportski centar Šumice. Tamo smo svakog radnog dana od 13 do 14 časova. Deca od 7 godina pa nadalje mogu da počnu da treniraju. Dakle, deca svih uzrasta mogu da se upoznaju sa judom. Verujem, Manja, da će biti veliki broj zainteresovanih. Iz masovnosti dolazi naravno i kvalitet. Vi ćete prepoznati ko je onaj ko najviše obećava, a oni će sa druge strane imati neophodnu, da kažem, stručnu asistenciju i mislim da nema sumnje da će neko od njih zaista biti budući šampion. Da, naravno, bez obzira, znači da li oni počeli da treniraju judo, bitno je da se bave nekim sportom i judo klub Voždovac zajedno i sa trenerima podržava ovu akciju, tako da jedva čekamo nove mališane. Oni koji bi želeli da se bave malo gimnastikom uma, mogu da se jave u šahovski klub Delfin. Milorad Branković je naš gost. Šahovski klub Delfin i tekako može da se podiči sjajnim rezultatima u svim kategorijama. Ja nisam toliko kompetentan da pričam o ovoj kraljevskoj igri, ali se tu zato vidi da nas bliže upoznate sa klubom i načinom kako mogu da vas kontaktiraju potencijalni polaznici. Zahvaljujem. Pre svega da pozdravim gledalce, posebno ljubitelje šaha sa opštine Voždovac, naravno i šire. Šahovski klub Delfin se bavi razvojem kreativne inteligencije dece kroz učenje principa šaha. Znači, igranjem šaha deca sinhronizovano razvijaju obe hemisfere, to je leva i desna, i postižu mnogo bolje rezultate. Kao posledica toga javlja se ubrzan razvoj dece i oni, znači, su mnogo zajedno svojih vršnjaka. Šahovski klub Delfin obuhvata ciljnu grupu od 5 godina pa nadalje. Glavne aktivnosti su sa učenicama nižih razreda i mlađih razreda osnovnih škola, to je od 1. do 4. razreda.
upravo to je najosjetljivije doba gde je efekat šaha i najveći. Posebno u prvom razredu osnovne škole, pažnja, koncentracija, memorija, logika, osjećaj lepo, fair play, sportsko ponašanje, džentlmenstvo, to je sve što se razvija kroz igru, a igra je najbolji način učenja. Akcija opštine Voždovac Dani šaha se izvanredno poklapa sa projektom koji Delfin razvija, a to su na 3 nivoa. Prvi nivo je razvoj šahovske kulture, to su besplatne škole šaha koje mi držimo na preko 20 osnovnih škola na području Beograda, zatim drugo je obuhvat članstva i postavljanje vrhunskih rezultata. Kad je u pitanju školski šah, opština Voždovac je lider u šahu osnovnih škola. 2 osnovne škole, Milan Đemilićević u muškoj i Veselin Mačice u ženskoj konvenciji su prvaci Srbije u šahu. Upravo ovo pokazuje da šah na Voždovcu ima budućnost, ali šah se ovdje javlja kao pomoćno sredstvo treninga i oporavka kod svih motoričkih sportova i vaspitno sredstvo u osnovnim školama. Naša obuka u periodu u avgustu biće u osnovnoj školi Milan Đemilićević, to je Medaković 3, znači posljednja stanica autobus 18 trolejbusa, popodnevnim časovima, negde od 18 do 20 časova i 30 minuta, to je vreme gde roditelji mogu dovesti i mlađu grupu, to znači od 5 pa da ne kažemo do 20 godina. Svi zainteresovani mogu doći tamo i čekaju obučeni instruktori, šahovska oprema, satovi, znači samo da dođu sa osmehom i dobrim raspoloženjem. Dobro, čuli smo dovoljno, ja bih rekao, o šahovskom klubu Delfin i onome što šah predstavlja, kao što rekao, gimnastika uma i zaista maksimalno aktivira sve potencijale umne kod dece i možda šah nije sport u kome ćete se obogatiti, ali sigurno ćete uspeti u životu ako se bavite šahom, jer će on na neki drugi način značajno doprineti u razvijanju vaših potencijala. Šahisti su sjajni matematičari, to su najčešće inženjeri, elektrotehnike, nekih drugih, da kažem, zvanja i nećete izgubiti nikako, a koliko je interesantna igra, o tome je suvišno pričati. Apsolutno, kad je u pitanju šah, deca sa kojim sam ja radio prethodnih 20 godina, njih preko 90 je ili sada ili završilo matematičku gimnaziju. Neki od njih su i osvajači tih medalja sa tih takmičenja, a jedan mladi gospodin Staniša Raspopović, tvorac takozvane veštačke ruke, koji je bio akcentovan u februaru, jedan među 10 najboljih naučnika, mladih naučnika sveta, takođe učio kod nas šah. Dobro, ako nismo rekli kontakt telefon, prilika je da informišemo naše gledalce kako mogu najjednostavnije da vam se obrate. Najjednostavnije da pošalju poruku na kontakt telefon 064 17 29 436 i dobit će na to povratnu informaciju. Dobro, čuli ste, dakle šahovski klub Delfin vam stoji na raspolaganju, svim zainteresovanima će omogućiti da se okušaju, da nauče osnove ako nemaju neku, da kažem, bazu i sigurno će za nadgradnju ne treba, uopšte o nadgradnji ne treba pričati, tu imaju zaista najbolje učitelje. Hvala vam još jednom. Hvala i opštini što je omogućila deci i promovisala sport kao zdrav način života. Apsolutno, evo, u vremenu ove ekonomske nemaštine, ovo je idealna prilika da se sportski potencijal kod dece razvije, a da to ništa ne košta. I za kraj ove sportske priče razgovaramo sa inicijatorom akcije, članom opštinskog veća, Milanom Todićem. Milane, odaziv klubova je fantastičan, očekujemo da takav bude i odaziv mališana. Mesec avgust će pokazati, ali ono što je suština cijele priče, oni zaista dobijaju sjajnu priliku da besplatno treniraju, da u lepezi različitih sportova odaberu onaj koji njima odgovara i iz te masovnosti sigurno će i neki kvalitet da se izradi. Dobar dan, prvo hvala na praćenju ove od mnogobrojnih akcija koje opština Voždovac u zadnje vreme sprovodi. Kao što smo imali priliku da čujemo od naših sagovornika, veliki broj klubova je prepoznao jednu humanu poentu akcije koju opština Voždovac sprovodi na svojoj teritoriji. Nažalost, svi smo svedoci velikog broja mališana koji su, nažalost, prateći ekonomski efekt koji se nezaobilazno nalazi u sferama života svi u nas,
odrazio tako da nešto veći broj dečaka i devojčica, pogotovo osnovnoškolskog uzrasta, je u Beogradu u mesecu kada je uglavnom predviđeno nešto lepšije putanje, naravno. Međutim, opština Voždovac kao odgovorna opština prati sva dešavanja na svojoj teritoriji, naravno da je ekspresno reagovala sa jednom ovakvom inicijativom koja je svesrdno prepoznata u velikom broju sportskih klubova i imamo apsolutno jedan primer kako lokalna samouprava sa klubovima sa njene teritorije može da napravi jednu veličanstvenu manifestaciju vodeći brigu o svojim prvenstveno najmlađim stanovnicima, a u budućim nekim projektima opština Voždovac naravno da se neće zadržati na populaciju o kojoj pričamo, već i na ostatku populacije, ali o tome nešto drugom prilikom. Da, ovo je samo jedno u nizu akcije opštine Voždovac, samo jednu nizu sportskih akcija opštine Voždovac, da ne idemo šire, naravno, kada su drugi segmenti života u pitanju, verovatno će na bazi rezultata ove akcije biti preduzeti neki dalji koraci, pretpostavljam da će biti i kasnije nekih sličnih akcija poput ove, ali dobro, sada da ostanemo na ovoj koja će se dešavati u mesecu avgustu. Rekli smo, izuzetan odziv klubova, Voždovac je opština koja može da se pohvali sa dobrim rezultatima, vrhunski mogu reći u određenim sportovima. Kako da ne, pa gradska opština Voždovac je sigurno među vodećim sportskim opštinama na teritoriji grada Beograda, mi smo toga svesni i trudimo se da budemo i vodeća opština, naravno sve ove akcije koje opština Voždovac sprovodi jesu ka cilju, ka masovnijem bavljanju sporta. Opština Voždovac će već u toku ove kalendarske godine završiti pokrenuti projekat postavljanja teretana na otvorenom, kao i par projekata koji će biti u cilju masovnijeg bavljanja sportom, pogotovo populaciju o kojoj pričamo, znači osnovnoškolaraca sa naše teritorije. Kao što smo imali priliku, razuđenost teritorije opštine Voždovac je poznata, tako da u odabiru sportova i klubova smo jako zadovoljni s obzirom da smo pokrili gotovo 100% teritoriju opštine Voždovac. Naravno da klubovi koji su svesrdno prepoznali i uzeli jedan prepoznatljiv pečat odgovornosti i društvene i moralne, a i organizacione, jer najveći deo organizacije će pasti na same klubove koji će unutar svojih kapaciteta prihvatiti i otvoriti vrata, kao što smo imali priliku da čujemo, za sve osnovce sa naše teritorije koji se tu budu prijavili. Naravno sa akcentom kroz razgovore kolega iz sportskih klubova, određena granica godina negde u nekom sportu će postojati, zato ćemo pravovremeno imati mogućnost da se roditelji i deca informišu. Na sajtu gradske opštine Voždovac blagovremeno i tokom cele kampanje ove manifestacije Sportski avgust na Voždovcu će biti detalji koji su interesantni za roditelje, vezani za sve klubove koje smo imali priliku da predstavimo, koji su uzeli učešće u našoj akciji, sa tačnim mestom, odnosno lokacijom, terminima obavljanja treninga, kao i sa odgovornim licima ispred sportskih klubova i naravno trenera koji će biti na raspolaganju kako roditeljima, tako i klincima. Ja verujem da će SOS kanal kao uvijek do sada uzeti učešće u ovoj pratnji manifestacije na samom terenu, da vidimo kako se to razvija, jer pored poente koja jeste početak Sportskog avgusta na Voždovcu, ona bi trebala da zauzme jedan tradicionalni svoj status na teritoriji naše opštine i da u budućim mesecima, godina koje dolaze, Sportski avgust postane jedna tradicionalna manifestacija gde će svi klubovi koji podržavaju ovakav jedan vid humanog delovanja ka sportu uzeti učešće i u godinama, kao što smo rekli, koje dolaze. Naravno, SOS kanal je televizija koja se pre svega vezuje za sport među najmlađima, među decom, kroz niz naših aktivnosti koje smo imali prethodnih godina i mislim da je saradnja sa opštinom Voždovac na obostrano zadovoljstvo i evo, mislim da smo prepoznali i ovu vašu dobru nameru i želju da se mališani bave sportom u što većem broju, tako da će i kamera SOS kanala biti u avgustu mesecu prisutna na terenima širom opštine. Na kraju eto još da podsjetimo gledaoce još jednom da ne čekaju baš onaj zadnji termin, da se u narednim danima do kraja jula ostalo vrlo malo prijave i već u avgustu počinju ti treninzi, počinje i ta selekcija, mnogi od tih dečaka i devojčica će kasnije ostati u tim klubovima i baviti se, verujem, uspešno sportom. Ovo im je idealna prilika, eto, da probaju besplatno, da dobiju šansu. Znamo da je sport danas nekako profesionalizovan u svim kategorijama i da sve košta. Ovo je nešto zaista idealno jer je besplatno.
Naravno, lokalna samouprava opštine Voždovac će u narednom periodu razmišljati u tom smeru i u kapacitetima, naravno, koje financije to dozvoljavaju, preduzeće projekte ka besplatnom bavljenju sporta u određenim granama koje u saradnji sa gradskim sekretarijatom i Savezom sportova procenimo da su od vitalnog značenja, a roditelji i decu bih zamolio, kao što ste vi rekli, da ne čekaju zadnji dan, nego da već krenu da se prijavljuju koliko po završetku naše emisije i da jednostavno podsjetimo roditelj da prijava je do 31. Jedan dan će biti ostavljen klubovima da mogu da sortiraju prijave i zatim da se telefonski obrate zainteresovanim roditeljima, dečacima i devojčicama na obaveštenju kada će se održati prvi trening, na kojoj lokaciji, a naši mališani kada budu došli na taj prvi trening dobit će pripremljen raspored treninga sa satnicom do kraja meseca od svakog kluba, tako da će moći da unapred planiraju i neke druge svoje obaveze, imajući u vidu da je letnji raspust i da trebaju da naravno iskoriste godine koje su pred njima i sa sportom, ali i sa zabavom i da se spreme za nove obaveze koji čekaju u školskoj godini. Milane, ostaje da vam se zahvalim na razgovoru. Mislim da smo u ovim minutima koji su onako brzo protekli obrazložili u dobroj meri šta to mogu da dobiju mališani u mesecu avgustu. Predstavili smo većinu klubova i mislim da je sad ostaje samo da se dečaci jave, devojčice i da treniraju. Naravno, sportski avgust na Voždovcu počinje.